muzagira umwaka mwiza kandi Imana izabafashe. Ibyo nibyo mbasabira, ibyo nibyo mbasabira. Aba VIP tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 mbanje guheza amashyi menshi cyane icyubahiro abantu bose mubashije gukurikirana kino kiganiro cyanjye cya tariki ya mbere z'ukwa mbere muri mwaka wa 2026. Ntabwo nagombaga kuryama, ntabwo nagombaga kubatererana kubera yuko nubwo tuba duserebura ugasanga wafashe ibikoresho byinshi bituma wirengagiza inshingano zawe, bituma wirengagiza akazi kawe. Gomba kumenya ko nyuma yo guserebura ubuzima burakomeza ari ubusanzwe, abana barajya ku ishuri, imirimo irakomeza ari isanzwe, n'ubundi facture niba wishyura inzu ukodesha, urayishyura amashanyarazi, amazi n'ibindi byose biba biri mu nshingano zacu, n'ubundi biragumaho, ntabwo bibuveho ngo nuko yako twaserebuye. So niyo mpamvu rero natwe twese wanamvuze ngo reka nzindukire mu kazi, maze ubundi ndebe yuko nabasha kuba nikorera 5 kuri 5 mbahereze, cyane yuko nabo dukorera sirutse cyangwa se n'abaduha akazi, ndavuga abanyamupira, abanyiri umupira, abawukina nibo mvuga n'abawutegura, n'ubundi nta kiruhuko baba baduhaye. Nk'ubu Premier League nta kiruhuko y'igidura, murabizi yuko yatumegereje kudukubita imikino buri munsi. So n'uyu munsi rero hari imikino, niyo mpamvu tutagombaga kuryama. Icyakora mbifurije gukomeza kwenjoyinga, mbifurije gukomeza kwishimira Noheli, ariko muzirikana yuko ntiwibagirwe no gukora agapapura. Nyaboneka ntiwibagirwe ko nubwo ari konje, ntiwirengagiza yuko ugomba kuba ufite akantu kagatike kawe kabisa wakoze muri company yawe ya betting yari yose ukorana nayo, yaba Bet Power, yaba Tutubet, yaba 1xBet, yaba Fruitbet, yaba Gorilla, yaba Winner, yaba n'izindi zose na za Forza. Mu by'ukuri ugomba kuzirikana ko ugomba kuba ufite agatike kawe kariho ekipe ndibuze kuguhereza. Mu by'ukuri hari ekipe 3 ndibuze kubahereza, muri buze gushyiraho amafaranga yanyu kugira ngo mubashe kuba mukora neza 5 kuri 5. Ago binkundiye ko mbereka collect score twakoze ku itariki ya 31 bitewe nuko iyi record cyangwa se iyi video nayiteguye mbere yuko ayo masaha plutôt imikino itangiriraho agera. Gusa kano kanya ku isaha y'isa 1:54 ndi codinga binteye ubwoba cyane, kuko audit twatangiye gukora mu gitondo iri ku 138. Je nikoze guherejo ejo nibwo nayikoze hari iri ku 138. Bwana nyikubise umuntu mu kanya, abantu barambwira bati igeze kuri audit ya 260. Urumva ko umuzungu ibijya bibaho, hari igihe umuzungu adutanga nta kintu nari mfite, gusa nyine ntabwo nababwira ngo muyikansoringe, ariko nituba tubitanagenze neza ntimuze kumblaminga. Mwabonye ngere pari nayikoze iri audition 138, ariko ndaza kubereka be n'abandi bagiye bayikora igeze kuri audio ya 260 kabisa. So urumva yuko umuzungu aho ngaho hari igihe abadutanze, ariko ipari za VIP izo zimeze neza cyane. Ipari nabateguriye uyu munsi, nabateguriye ku munsi w'ejo plutôt, ndabizi ko zimeze neza cyane, ndabizi yuko muri buze kuba mujya baraza kuba bari agafaranga. Rero nawe niba ushaka gutangira umwaka uri muri groupe ya VIP, niba ushaka gutangira umwaka kandi uko izo collect score kabisa kugira ngo ipfe, biba bisaba kuba tugambanira. Umuzungu akavuga ati hano nabibonye baranyarira amafaranga menshi cyane, agahita acanye nari n'igihe match bazidusubikiraho, ariko nyine natwe kugira ngo ipfe. Ariko kandi nanone collect score cyiza cyazo urayifata nyine ukabuyifashe boro ukayikacira. Reba ngizo nagiye nyifatira gake boro urayikacira urayikaciye. So nawe rero twandikire kuri iyo nimero, utangire umwaka ukora akazi mu by'ukuri ufite ingamba nshya, kuko uyu mwaka dufite amafaranga, tugomba gukorera amafaranga menshi cyane. Ndaza kugera muri weekend namaze gusettinga plan yose y'umwaka, mu buryo biri bugende ibintu byose ndaza kuba nabisetinze. So jyana natwe rero, tanjyana natwe. Promotion iracyari yo kwinjira muri groupe kuri promotion ya discount ya 40% twabagabanyirijeho ku biciro byo kwinjira muri groupe. Even n'ibyo bya collect score ndimo ndapanga n'izindi gahunda nyinshi tuzajya ziduhuramo, kandi zose z'imikino ya betting. So ni ukuvuga ngo rero ntago ari umukino w'amahirwe, ahubwo ni ugufata risk. So fata risk rero, utubaze icyo biba bisaba, maze uretse cyusobanurire utangire ujye wibonera ipari ziba zizewe ngizo. Ezani rero uyu munsi wa tariki ya mbere nkuko natangiye mbikubwira muri introduction, mu gihugu cy'Ubwongereza nta gahenge baduha. Premier League n'ubundi irahabaye cyane kubera ko kuri uyu munsi ekipe ya Crystal Palace ku isaha y'isa 1:30 ku masaha y'i Kigali iraza kuba yakiriye ekipe ya Fulham. Ekipe ya Palace rero ni ekipe irari maze iminsi itari kwitwara neza cyane, kubera ko squad yayo nababwiye ko ni squad noya, muri bibi baba bakina imikino myinshi cyane
rero ugasanga mu mugizi barakina muri weekend barakina urumva banakinye banafite Conference League urumva ni ibintu bibavuna cyane muri weekend batunguwe na Tottenham ariko ndabona kuri Fulham n'agakipe keza ewana keza kari compact kabisa gafite abasore ba Wilson ba Raúl Jiménez n'agakipe kameze neza gusa kwa kadaba defenseur wabo ba Basay wa w'umunyanigeriya bakaba badafite Alex Iwobi ni ibintu biri buze kuba bibagora cyane imbere y'ikipe ya Crystal Palace so imikino ndaza kugusaba Crystal Palace kuza kuba itsinda uyu mukino kuri yo saha kandi isamoya n'igice ekipe ya Liverpool igomba kuba yakira ekipe ya Leeds United. Liverpool imaze imikino kanze ngurebere neza Liverpool imaze imikino igera muri 4 muri Premier League. Liverpool yatsinze match zayo enye ziheruka harimo 3 za Premier League hakabonamo na match kandi imwe ya Champions League. So Liverpool rero na kantu keza bakoze mu byukuri barasheba ko bagishyiraho momentum yo gutsinda bageze ku mukino wa gatanu uruba ko byaba ari ibintu byiza cyane. Liverpool yabagarutse muri mood. Liverpool rero irimo ireba ko abo mu myanya ine ya mbere mu byukuri niramuka yitsinze uyu munsi wa none irabitangiye kubasiga cyane kuko iraba ishizemo amanota agera kuri 5 hagati yayo na Chelsea ya gatanu. Urumva ko Liverpool ifite ibintu byinshi byo gukinira irabishiza amanota agera kuri 5 kandi kuri hagati yayo na Manchester United kandi irabisiza. Urumva ko Liverpool irabitangiye gusecuriza umwanya wa Big Four mu byukuri ivuga ngo n'uyu nguyu tuwurimo nayitangirije gusechesinga byibuze ko irebe ko yabona byibuze n'umwanya wa gatatu uri Aston Villa kandi naho ndanyizi ko bishoboka cyane. So Liverpool rero uyu munsi nta mikino nta bintu byinshi cyane. Liverpool turayigura gushwanyaguza ifata Afrika ufata gakarabu nabanje kukubwira Crystal Palace gutsinda umukino ariko ibyo bo byirengagije ibyo ngibyo urebe niki unushaka ubuguzeho fata over kimwe n'injye kwa Palace ufate Liverpool win ya Liverpool. Twagiye kuri match yindi saa 4 zuzuye equipe ya Manchester City irasura Sunderland na gakipe keza ariko karabura abakinnyi benshi. Fata Man City Liverpool gutsinda umukino hanyuma tujya kuri Brentford na Tottenham Hotspur rero ni umukino uri buze kubugoye cyane ariko ndaza kugusaba Tottenham Hotspur kuza kuba itsinda igitego muri uyu mukino. Ni gorazo ya Tottenham Hotspur uko byaba bigenze kose ntago ndimo mbona equipe ya Tottenham Hotspur ibura igitego kuri uyu mukino. Monami yemerera kandi tuzamuke cyane duhite twimukira kuri match zindi ziri mu yindi mikino mu yandi mahushanwa mu byukuri harimo equipe ateguye izindi match harimo Ipswich Town igomba kuba ikina n'ikipe ya Oxford United mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza ni England Championship. Ndaza kugusaba kuza kugura Ipswich Town kuza kuba itsinda uyu mukino. Southampton irakina na Millwall n'ubundi uyu mukino ndagusaba Southampton kuza kuba nayo itsinda uyu mukino. Twazamutse kandi ku yindi match Al Ittihad igomba kuba ikina na Zamalek ubwana ni mu gihugu cya Egypt ni muri Egypt Cup kabisa. Wana ndagusaba over yo 1.5 goals muri uyu mukino. Nanyarutse cyane nagugiye mu gihugu cya Israel kabisa. Israel rero nicyo wamenyaho nuko kabisa Israel equipe ya hitwa Hapoel Beersheva rero Beitar Jerusalem igomba kubikina na Hapoel Tel Aviv. Hapoel Tel Aviv ntabwo ikomeye cyane nka Beitar Jerusalem. Ubu ngubu uyu munsi wa none ni ku mwanya wa kabiri mu byukuri ikurikiye equipe ya Hapoel Beersheva na Hapoel Beersheva hanyuma Maccabi Tel Aviv niyo ya gatatu. So urumva yuko rero equipe ya Hapoel Beersheva no gutsinda no match gate nifata n'umwanya wa mbere by the way ikagera mu 36. So uyu munsi rero ndagusaba no Hapoel Beersheva kuza kuba itsinda uyu mukino. Liverpool gutsinda umukino, Manchester City gutsinda umukino, Hapoel Beersheva gutsinda iyi Beitar Jerusalem kuza gutsinda umukino. Yesi imikino 3 nuyiburamo akawodi ka 2.50 mpinduke kamambiri nyambari mu birenge cyakoze nushaka kwita biyongeraho na Ipswich Town gutsinda Oxford United maze ubundi za kipe kwa renya Ipswich gutsinda Oxford, Liverpool gutsinda Leeds, Manchester City gutsinda Sunderland, Beitar Jerusalem gutsinda match yayo maze ubundi ako gapapuro ugakore maze ubundi uratangira umwaka uvuga ati yoro hanyuma rero muri group ya VIP Honda bamba bafite ibirenze ibyo ngibyo mu byukuri
ndaba mfite ipari zirenga 3 nta kuruhuka, ntabwo ngende buruhuke, ndi mu myakazi, ndi mu kazi, ariko nyine nanjye impamvu ndi kodinze ndimo ndagira ngo mbanze nite mu dukoresha, ariko ipari zose naziteguye zejo, nta kibazo mfite, ipari zose plutôt zo ku itariki ya mbere zirateguye neza, nta kibazo na kimwe mfite, mu by'ukuri ibintu bimeze neza, ibintu bimeze neza. Ubu rero tugiye kugenda twisereburire, twiririmbire ngo dore nangeje uyu mwaka n'umuryango wanjye, twiserebura twibyinira yoro. Niba ufite ikibazo cy'icyaka kandi utugereho twibwira ubona ko nta kibazo cy'icyaka turi buze kuba dufite, ndabakunda cyane kuko namwe mwahisemo kudukunda, Imana ibarinde. Reka niba ushaka kutujeninga ariko wibuke kutwandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, maze ubundi ibintu tubashe kuba tubigendanamo neza 5 kuri 5. Ciao ciao mes amis, ndabakunda cyane.